Apa ya namamu? Nggak ada nama kami. Udah sekolah ya kau bodat? Nggak ada kami sekolah. Mau ya kamu berkawan sama aku? Kita beda kelas, Bray. Marga apa ya kau? Marga Tungan. Di mana marga Tungan? Di pohon, nggak mungkin di pelaja. Mau ya kamu ikut ke rumahku? Ah, nggak mau aku, nanti dimarahi bapakku aku. Kenapa dimarahi bapakmu? Karena kami ingin bebas, nggak mau dikurung. Tapi ini dikurungnya. Lah mengerti hoi dan tapi ho. Tinongan gata kalun mejanti lun jaga gata han lelun tinggal meski urang Tuhan geres tui dua sayang lun han le terbagi दूर कहीं आसमानों पर होते हैं ये सारे फैसले। कौन जाने कोई हम सफर कब कैसे कहाँ मिले। Ku rasakan perhatianmu. Karena aku benar-benar sayang padamu. Aku takut terluka. एक लड़की की तुम्हें क्या सुनाऊं दास्तां। एक लड़की की तुम्हें क्या सुनाऊं दास्तां। वो पगली है सबसे जुदा।